te akan janmit ngasung bahalan pentip Syafi hadin bagi layong ia ka approval na ka party high command na Honorable President Jong ka National People's Party ngakwa ban pentip api ba ngakwa ban penbenah kan rapor ya ki candidate MP Jungi na kabentakan ka election MP ka Banserlong Hawa Araja Aku Sao kabanengkong na kasilong parliamentary constituency ka party kalaray man penyeng ya i Dr. Amprin Lundok ibalong i MLA Badru i minister nanta na po tura parliamentary constituency ngilaray ban penyeng biang ya i Mrs. Agatha Kesama ibadai i sitting MP Jong ka party ke jami na kadaw nga sumaban tim Syafi kanan ba kipad ba jok kini atli ko sa siru kin tip ya kini ki official candidate ki jami